Sebab urang mentatu mandum hana ilmu hana agama. Kajak pama kajak abek kamu gana. Nak kuat ha bak kah long juk agama juk kunyo juk jeso kah aduri ke. Bak pegah ke ke langian. Dek sang-sang lum tatu han juk agama, ada agama Islam si. Ku tepu si ki agama Islam. Atau agak boboh tu ke, tupu dosa ro, ku kau uru dosa ro gede. Tegala tak urusan dosa go. Sang-sang hantang ku pegah dosa. Kah kadang kamu ngema ke hana tepu deh go. A few inches later. Nyan kata pula ge. Urang menjilbab hana buruk mandum dan ka fikir urang yang mentato urang baca tu hanya ka buruk mandum. Alah hai ga metua hai ka hana kajak abut kan aci jina kajak ke kajak bat tengku katanya hai tengku pu urang mentato urang yang baca tu hanya buruk mandum. Urang yang mentato urang yang baca tu hanya hanjin tamang surga aci katanya ya aduh. Wadai kakak tepu jawaban tu kak pegah bak dong lom. Bermahan kata yang bak ya. Bak mana A few inches later. dong hana perlu nasihat dari wakah so hana katuri lu kak wakah perlu je kena nasihat yang urung-urung musuh menyangka apih meto menjilbab rok panjang-panjang habis baju panjang-panjang habis raya-raya habis hana ada aurat mu bio bun musuh apa gak ma lautun lamyo lamje ada tolong, mungkin otak kalian butuh traveling. A few inches later. Aduh, mau ketahuan takut dosa. Hai, watelung mate hana kuat yutan nong bakah. Kah so hana katuri long. Jadi biar ledak kamu ngan long. Long mate kan kah yang tanam. Na urang lain yang tanam. Yang turi long, yang enggak ngan long. Na urang gampung kusi. Kah so hana katuri long. Hana kuat lake hana wate mate ku nak pegah bakah tulung tanam dong siat tulung tanam dong aja apa mah kerja. A few inches later. Hai gam cik kata yang bak ma ke pane ibo ijo dah ya nak bajing lagi kah bakak keling kadang tikah bijah Belanda mak kah kadang mu orang Belanda jamu bijah kah ibo Belanda bakah nak tak kengku go nak teh kuntu. Kata yang lebak makah kadang makah jamu di Publoro yang Belanda. Nak ude, man kai jajah. A few inches later. Beka fikir lekah lu ngantam tingkat ke mak ke ya aku. Bek letak kamu urusan bu do. Ilong ku minta peng ku bipeng ke mak, ku bipeng ke keluarga anak ku leke bakahan bek letak urusan bu go. Jak apa ama kerja atau mama ro ke. A few inches later. Kalian nungguin aku ya? Ih, nggak mau, nggak suka gawai. Canda gawai. A few inches later. Mandi nah, jangan lupa pakai sabun sama sikat gigi. A few inches later. Aduh, ini lagi GML pengen lihat leher katanya. Nih, gue zoom ya, nih. Udah jelaskan kakak? Udah? A few inches later. Baik gaduh kem Bang Jo. Baik kuat tak pakem ke go. A few inches later. Gue pernah nyoba anjir, enak banget. Mantap. A few inches later. Kak, asli orang Aceh ya? Kok nggak pernah ngomong bahasa Aceh? Hai, so pegah lu hanya bahasa Aceh? So pegah. Keno, belum pernah. A few inches later. Jangan ketawa nukun. Ben nak kegelau. Boleh puasa. Ben nak minta gara-gara. Aku mau tolong tu. Budak nanti dah lain lah. Tu kai pegah long keras tak apa-apa tu. Ben nak pegah kau. Jangan ketawa nukun nak. Cina balas je Cina apa. Mukarat nak mana mukarat nak pegat wo. A few inches later. Kiban kak, abangnya kita tanya nana mekat jamu kuat mantang.
Oh, jangan kuat. Nah, lu mengkap pada bapak boleh. Nya tu me kuat. Dia kodok bau sabahmu. Ban. Nak order? Nak order. Banyak-banyak murah-murah. Banyak hana order lendanya ngonyo aku culuk labah ni hanya. Yang ngonyo aku tak labah ni. A few inches later. Menurut orang ni, kiban hilu. Tulis bak komen. Mudah-mudahan kot.